Zbog sudijskih kriterijuma ili preciznije kazano grešaka onih koji bi trebali da budu nevidljivi na fudbalskom pravougovniku, Sloboda je u prva dva kola ostala uskraćena za nekoliko bodova. Rad na terenu nije materializovan odgovarajućim bodovnim učinkom, pa se susret sa Novim Pazarom dočekaju u redovima igrača i navijača sa jasnim ciljem. Potrebno je zabeležiti pobedu i što bi narod rekao, na ljutu ranu treba staviti ljutu travu. Dobar dan, dobrodošli na konferenciju za štampu pred meč trećeg kola Jelen Super lige. Ovde na gradski stadion sutra od 17 časova dolazi ekipa Novog Pazara. Vama će se danas obratiti naši prvotimci Dario Purić i Aleksandar Pejević. Sigurno dolazi jedna nezgodna ekipa u goste koja je postigla 3 gola na prvom gostovanju protiv našeg šampiona Partizana i sigurno da nam neće biti ni malo lako da dođemo do pozitivnog rezultata, ali sigurno da uz jednu maksimalnu borbenost i angažovanje i sigurno da jedan pravi pristup igri možemo se nadati pozitivnom rezultatu. Sigurno da smo prva dva kola bodovno samo malo zakazali, ali što se tiče igre i što se tiče svega, mislim da smo ostavili jedan dobar utisak i uz mali nedostatak sreće i još nekih drugih stvari, sigurno da je taj jedan bod koji smo osvojili nije zadovoljavajući, ali mislim da možemo u narednim utakmicama i prvo od subote krenemo da ispravimo tu situaciju i da krenemo na bolje. I ovom prilikom bi pozvao sve koji su u prilici da dođu u subotu na naš stadion da nam pomognu da dođemo do prve prvenstvene pobjede. Ovako da se ne ponavljamo, rećemo da je sigurno teška utakmica nama dola. Osvojili smo jedan bod u ova dva kola koje nismo očekivali da će tako ići. Mislili smo da ćemo biti u gornjem delu tabele, ali nema veze, takav je sled okolnosti. Mislim da što se tiče igre imamo dobru igru, postavljamo dobar ritam na utakmice, ali jednostavno neke se stvari nisu ni poklopile, da ne ulazimo sad u sve okolnosti koje se dešavale i kući i u gostima. Ja mislim da je javnost već upućena kako se sve dešavalo i šta je bilo, da se ne ponavljamo, tako da mislim da ova utakmica bit će teška, ali mi nemamo i nekog velikog izbora, mi moramo ići na pobjedu, jer sa ova 3 boda mi se vraćamo prema vrhu tabele i ja se nadam da krećemo u jedan niz pobjeda ili dobrih rezultata koji čeka, tako da imamo sljedeću utakmicu u Nišu, pa onda stiže pauza. Ja mislim da bi lepo bilo da pobjedimo prvu utakmicu, pa da onda idemo u Niš isto na pobjedu. Da li šef stručnog štaba može da računa na sve igrače? Može da računa, svi su spremni, nema kartoniranih, nema povređenih, tako da su svi spremni i orni za utakmicu. Da li ste vi zadovoljni dosadašnjim igrama? Da, naravno, zadovoljni smo igrama, imamo ritam posjed lopte dosta u našim, možemo reći, domaćem terenu protiv Spartaka, posjed lopte je bio 80% na našoj strani, ali jednostavno nismo tu neki, može se reći, malo sreće da smo imali u realizaciji da bi mi to rešili. Tako gledali smo protiv Čukaričkog, isto smo imali veći deo utakmice na našoj strani lopte, iako smo igrali u gostima. Ja mislim da je na kraju utakmice bilo 60-40 posjed na našoj strani, tako da samo ja se nadam da će taj posjed da nastane se takva igra kako smo imali u ova prva dva kola i da počnemo da dajemo golove i da će to biti, ja mislim, sve kako treba. Novi Pazar se u prelaznom roku poprilično pojačao. Da li je to prednost ili nedostatak s obzirom da ekipa nije uigrana? Pa ima sigurno toga da ekipa nije uigrana. Vidim da su neka 2-3 igrača došla u zadnjih možda dan, dva. Ja mislim da oni čak neće moći svi ni da igraju. Ja ne znam kako mogu da dobiju. Neće moći, ja mislim, dobiti ni papire te da igraju. Tako da sigurno da oni, da li to je njihov problem, nećemo mi razmišljati da li su oni igrani ili ne igrani. Vidimo da oni su otišli sa 11 igrača u Beograd protiv Partizana pa su odigrali odličnu utakmicu. Tako da to možda neće biti neki veliki, kako da kažem, neka velika mana njihova. Oni igraju kako igraju, to nama ne treba da predstavlja neke velike probleme, mi treba da gledamo sebe, kako ćemo mi odigrati ako mi budemo 100% angažovani i ako budemo igrali kao što smo do sad igrali, kako znamo, ja mislim da ne bi trebalo biti problema i da 3 boda bi trebali ostati u žicu.